kan mizo nulaten China application TikTok ambuai pui violain China People Liberation Army te machon turin mizo tlangwal enge mozat ladak lama anomek voin hi June ni somni pathum ania 17th Battalion Assam Regiment atangin Army Zalivel Galwan Valley ladak lama tirlu bel ani heng Assam Regiment zinga mi zavel hi notice me ania mizo po anom nualin riat ani WhatsApp lama video the dar nual ania an omna mun hi thalaka alandanin ladak border nge nia hriat ani bok Galwan River bulmai ni in a hriat ani sor satranga hriat danin Nimin Khan Assam Regiment te hian an duty na mun tur hi an thleng ani India in ladaka ralthuam acheklu belzela Nimin lama army commander te in biak na in omzia anei lem lawa voin hian in biakna neile tumnin enai chuan antar lang ani heiba ka hian rampan hi sarkar io te in biakna nei tura ruaman ani bok mase in biakna hian tundin huna chuan omzia anei arinom lo achan chu army ho tu te in biakna po chulam chu saitur kan nei lo tin an changa an sipai te thizat po anla zep tlat ani Nimina Vekhan Indian Army Chief Naraven Chuan Top Army Commander meeting anei puya Sikkim border le Ladakh bordera chet dan turte arwa manna afel fa yamti te an thirnona in biakna nei reng ani chunghian line of actual control tension ero asang renga englai point in kana thlengmai thei din huna kanding reng ani hetianga India le China inkara buaina lian tak kan nei lain China official television chuan Sichuan province Chimthang lama satellite launch center atangin Baido 3 anti mai navigation satellite anka chua thu anron tar langa Indo China border line of actual control le India army jet veldan thi thlai turaka chua ani anring hlom CGTV hian Nimin Khan Argentina khopui Buenos Aires Chinese embassy main gate chu kar pakhatin natakin asutlanga kar khaltupa hian enge atum che hriat ani lawa mase poi khoi tumsa a sutlang ni in arin omthu antar langa Argentina le Chinese embassy police duty ten helai area hi tlopo theilovin an siam hala mihring thi le hliam an omlona a Chinese embassy property thren khat ero achenual ni in tarlan ania investigation kalpui mek ani Nimina Thokhan European Union IO tele China President Xi Jinping ten summit anneya video conference manga nei ania CGTV chuan EU ramta chu thohona thajok annei theidan tur asoi pui ni in antar langa he thohona mang hian EU ramta nen lokna lian thamjok annei theidan turte achop chuak ni in tarlan ania CGTV in he thu anron puan atang hian reply om hal nuala Xi Jinping a thu chop chua hi EU ramtetan nakin loka anchiat vek na turani Xi Jinping hi virus ani hiti in comment om hal nual ani European Union hian China hian in biak arot na te ti hlotlin sakin athu soi du te an ngai thak sak mai ani ti soin ti hlotlin ani don ti na ani kherlo ti Wayon News Agency chuan antarlang China hian boina lian takmai pathum tuna hian anma chon meka anram economy na satakin atlan yama economy siam thale tur hian China hian theitop achua US in atidua anrin lo Hong Kong thenga ahreka wangin sumle pai din mun atla chemeka chumi siam thatle tumchuan China hian atheina zona kong adap meka China hi amang angtan viau ni in alang apanhina chuan economy chonun tharle anma mo lain India China product boycott turin sarkar mipuin annor na salea Delhi khopuya po voin thlengin China product boycott turin sarkar annora chutiangkara chuan coronavirus in Beijing khopui alu chilmeka nitin khriwei anhu chua bel zela wangin market lian ho ankhar angai boxia voina po hian khriwei somni pani mu chua thar anile toa khriwei zathum samnga pakwa anneile mek to ani mase China report hi khovelin anring lo le tran le to
China hi hetizat lek rivei muchuak chung hian aral khel na salutuka Beijing khopui full lockdown tuk deu thoin akalpuya China a Blue Sky Rescue Team 10 kotlai le market lian hote sanitizer mangin ankap fain sahlea Beijing a seafood market po uluk takin ankap faya seafood market a hian rivei pakhat an mu chua wang ni in an soina a US phaichuan China hian adan pa nga in dot bok apuang zar le to ani hi anti pathumna chuan ruwa nasatakin asura wangin sarkarin voin khan red alert apuanga China chimthlang lama Gihi River chu nasatakin aliana khopui ta chu tuin achim tran meka kongpui le lei enge mozat achia mithi anom thu puanzar ani lona a chanchuak tu polten ruang an zon lai thalak alik out bok he tuilian hian sanlam apan mek zela in enge mozat chu achim tran ni in tarlan ani heng pathum te hi anram chunga an buaina ania ramdang nena an buaina tello po hian China hi abuai tok viau ria mase aram mi te thitau tawin anram economy tlanhiam na samase China chuan economy in sanlam apan zel angin asoya aram mi puite thina chu khovel hriata puanzar adu ngai chuanglo COVID-19 awangin hotel ta chu quarantine center a siamin school exam chunjom tir ania hotel room pakhata mi pakhat zel exam tirin PPE thuam fam kimnen anveng bok China hian COVID-19 second wave in anwai dan apuan zardan nen achet dan hi ain mil theilo hle ani Indian Army Chief General MM Naravan chuan voin chahnulam khan Ladakh ka India Army te har satnale andin munte endika amhuna avatlo chu office atangin Army Commander te China nen anin biakna te thirnona andin munte ennon le turin a hosana Indian Army te inbuat saina zongjong po review meeting nei le turangai ani Pakistan nena kanin rina Jammu and Kashmir lama police le army ten joint operation an nei trana voin chamalam khan grenade tam tak le AK-47 magazine engemozat an huchuaka Indian Army thuchua chuan administrative store an huchuak bok he operation a hian Indian Army pakhat ka hlum ani thu antar lang bok Pakistan hian June ni somni khan picture kan muang hian Pakistan Army Chief of Staff chuan Pakistan Minister of Health nena India ramri depa om hospital ta chu khum 50% chu army te tan loda turin le thisen pek ngai anom thut po a blood benga thisen longa turin angen voina pulwama JNK a operation an neina nunna chanta kale sunil 182 battalion CRPF chu zatakin Indian Army sang ten chibai bukin an thaliama JNK a boina hian China a in rolin hriat ania terrorist kut atanga anral thuam man khom jinga antarlan lo then kha chu China ta ni in hriat ani heiba ka hian voin chonhulam khan Jammu and Kashmir DGP chuan Pakistan hian terrorist tam tham tak India Army te beiturin aron tirbel trok don ni in an hriat thu apuanga Jaish Mohammed terrorist te Lashkar-e-Taiba te Kashmir kaltlangin Nowshera Punch Kupwara le Keran region ate beipui ronthak antumti Jammu and Kashmir DGP Dilbag Singh chuan apuanga Pakistan bordara Indian force zongjong te inring reng turin thu achabok Jaish Mohammed le Lashkar-e-Taiba te hian kanbei strang beiturin ruam hanna thar an siamti report chiang tak kandonga hei hi fully alert ani ati hetianga India in ramria buaina lian tak rampani Pakistan le China laka anei meka wang hian Indian Army te nunna laksak ani zawzawa voin khan BRICS ramjinga pathum Russia China le India foreign minister te video conference mangin meeting annei ti ANI chuan anron tar langa picture kan muang hian comment na anron vomzui na sahlea Opposition Party Indian National Congress chuan emergency meeting an kauhal boka meeting kautu hi Sonia Gandhi ani party hruai tu te kim takin an teldon ni in tarlan ani bok heti lai vek hian Rashtriya Janata Dal party hruai tu Bihara Legislative Council member pangaten an party chuasanin JDU anzoma
line of actual control le line of control a boina hian India politics a her danglam tran don emmi ti zo na chu tu ma chan thei ani tari lo ani Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan Rahul Gandhi hian army te chet hun tur arhelawa tuna kan Prime Minister Narendra Modi aya thra hi in hu chuang emni tin media kaltlangin mi puite hna thucha asoibok India mi pui China laka anlung oilo na asau san wanglai takin India sarkar chuan nimin lama anthu chua a khan Russia athang mek Defense Minister chuan China palaite ahmudon lauti antar langa mase Foreign Minister te Russia kai hruina hnuaya voin lama anlo in Malaysia India politics in baina atisang le India mi puiten India kho pui hrang hranga anlung oilo na anlan tir chunjom zela ramria hian BJP sarkar hian engwangin nge Indian Army te ada silai anman don lo chuan RSS ho LSC hian thonro se anti nimin lama khan Punjab Chief Minister Thusaya Khan karon tarlang telwa RSS kadra te hi ramria thon mai ro se alauti toa Punjab Chief Minister Amarinder Singh Thusay Khan mi puiril ru anhe hle ni in alang Khovel history hanthirila indo pui panhina khan British Prime Minister Clement kha doi jepti in mi pui anthin rima German rallian adongam lawa ati tur tam tak tilovin pe helna angai tua hemia wanghian Prime Minister atanga paithak ni in British Prime Minister atan army officer loni to thin le politician Sir Winston Churchill chu ruat ania Churchill khan US le France te chuzom ve in German rallian chu annor tom tok maya ne na anchanga German antlomta ani kha Khovelin Winston Churchill minghi athai ngile to ngai lowang India politics a hi athleng ve don ti na chu ani haulawa tuna kan buai dan le indo pui pani na hunlaya British politics buaina te tuna US tolchung politics buaina te hi in an na riau an nei awangin Churchill chanchin hi toite karon zep block ani COVID-19 in minnuai na samai sia sarkar na chala rural tu tan chuan alu hai thak viau nge yang le